ye momamedi basadi ba bona mehlolo malapeng mona monna a tauwe a sa tsebe gore ntlwaneng ke kae ke a rotela ka fridging a isupisa ka fridging a shwashwatsa dijo ka fridging mosadi wa modimo a re o nkolonkolo theko dijo tseo ke di rekang molekotowe satan ka itšhwa e re itšhwa e re long term betsa ntho e kgolo a ntshetsa metsi ka fridging monna a tauwe a etseng ngwana motho ye momamedi basadi ba bona mehlolo malapeng mona monna a tauwe a sa tsebe gore ntlwaneng ke kae ke a rotela ka fridging a isupisa ka fridging a shwashwatsa dijo ka fridging mosadi wa modimo a re o nkolonkolo theko dijo tseo ke di rekang molekotowe satan ka itšhwa e re itšhwa e re long term betsa ntho e kgolo a ntshetsa metsi ka fridging monna a tauwe a etseng ngwana motho